yena uXabanisa lo angisazi noma yayithi vuma dlozi lami noma yayithini kodwa yona yayithinta idlozi kwakunedlozi khona lapha ngizoke ngimcela nje ukuthi akayithinte emayena ni practice leyo bantu abami ani practice anga niza ipractice la khona lana namhlanje nje ipractice la khona la angizwanga kunamandla enquthu kanti nempangeni njalo inawo kuzothiwa ngisho ngoba ngowakhona inamandla nempangeni ngoba owakhona sengikubonile wena sengithe uma ngikhoshwa esimeni samandla ngiyakubona ukuthi enquthu line la basahlanganisa alright ake sikhulumeni bafowethu indaba yomculo after COVID-19 yashintsha yonke lento besiwuthenga ezitolo zomculo kuyimanje izitolo zomculo azisekho sesila manje sesila bafowethu asenzeni bafowethu ukuthi abaculi bakithi asiba ukufollowa or ukwenze njani ukufollowa ukuba downloada ukuba Twitter isilungu siyahluka u-X yini futhi u-X umuntu owuthandana naye right bengiselapho ke bafowethu ukuthi abaculi bakithi bafowethu asingeneni la koma-digital stores sibafollowe khona siphinde futhi nomculo wabo sibadownload ngoba ngokwenze njalo sizobe sisusa inkatho eziko ezimpilweni zabo Tina silaka